habireho no kuragurira abantu endwara zirimu omushwija, akakorro, amiisho, okugema abaana n'ebindi kandi abantu barikurenga 100 bakwejumbiremu. Natuteekawo ebyuma ebigenda okuyamba mmwe okubajjanjaba, naye okusinga neebaza nnyo mu abantu ab'ekkazo kubanga oluusi tuteekawo ebyuma abantu ne batajja, naye olwaleero muzze mu bungi okulaba nti babajjanjaba ate n'okutulabako abaleese ebyuma ebigenda okubayamba. Bashomesa abantu okubaine kureeberera n'okukoresa ebyuma ebibahirwe n'aba VHT bashomesibwe. Era ngambagamba nti abantu byonna ekibawadde mubikuume bulungi. Omuganda agamba nti tusiima ki? Wongera. Medical equipment that will be used at this facility so that the practitioners here can be able to give the much desired or much needed health care that this community of Gagonga wants. The equipment are world-class equipment. They have been supplied by Joint Medical Store, and we have a very big plan to make sure that these equipment are used very well. Sente zitu twahendera turundine esente ezikwingana $5 ya dola ninga $200,000. Sente ezo tugenzire twagura ebyoma aka TV obwoma obukutagasa abaana ababa kuba bazirwe batakire, ekitanda eky'abakazi bakuzariraho, akantu akutweta oxygen concentrator ninga shaka kuyamba lyaba bino kwitya kubi omarwaro twarete mbazi n'ebitanda ebindi by'okuzanjabiraho abarwire n'ebintu ebingi. Mukuru w'ebyamagara habwa district ya Kazo Edgar Kansime asimira omurimo gukozirwa ba Rotary kandi ayina amasiko ngo buhwezo buhirweyo nekija kuhwera okutungura ebyamagara mu district ya Kazo. Gasha kwa Edison Kinene.